E toi o whalofa ma whatalofa atu tātou ai ngana le tai au fou, tai au manino, tai au mātango fia i le lofa sisi le eso tātou le imalo tātou whaola o Yesu Keriso. O le soafa lawa leo whai on tātou wala whai mai en le tai au ma whaawa wina 𝚟𝚑𝚑𝚡𝚑 e mai se o so se love singa o tau whenga iai. Ia soafa leo Yesu Keriso lo tātou tupu sili e whatalo whātu ai le kolkalami ma luta e au whaaleanganga no oe sa mo le atunu. Pele leifo mai ai whanunga leo nei tai au whamalo atu i ai lato umalawa no seu 𝚟𝚑𝚑𝚡 nei aso ma lo le usu ma lo fo le ono sa i ngā ruenga ma so o se vala a wino lo tau whenga iai. Whatalo whātu I lau le tala lei iau whapenga ma se foi o lau whenga luenga tofia le tua I so o se whata whai taulanga patuli mātule por kalami o le maluta e au whaaleanganga ia te oe I lau maota ma lau lau o le nita e au te nane le tapua inga ta maamtina ma tutua o sina sino le tala le lei whatalo whatu o whalofa atu foi ma whatalo whatu tama mtaini tupulanga lau wao o Samoa le malosio a inga le malosio nu le malosio I kalisia whatalofa atu nei tai au e le whangaloina le whatalofa I wo mapaanga tātou au nganga po tātou misiona I lunga upenga ta whailangi fia lava se lai fōmolo e maua mai ai le porkalame a le Global Kingdom TV whatalofa atu nei tai au suafa Yesu e le whangaloina fo'i le whatalofa ma le whamalo tātou sponsors ia I lato umalava o lo langolangoina le nei misiona a wale a veina o le tala le lei tulu ingo le lolangi whatalofa atu ma lo whaafitai le alolofa I le lii malona whina ngalo whatalofa atu fo I tātou a inga le ua mafuta mai lunga o penga te whailangi le nei tai au ma lo le soifua manuia whatalofa atu I le uso au auna ia futi ma le whatua pape fo'i le uso ia J. Brown ma lo le soifua manuia misir tātou a inga le maua atu lwa ai le nei tai au e iai le anga le lei o le atua ia te oi lo mafuta mai ia whapena ona tātou au whaatasi ma le atua lei aso e manu ia I mea uma tātou te whaia whaatalofa atu foi ia I latou uma lava o lo o whapena ona pale mai tātou porkalame ia I lo mwhai ona komeni ia o lo tau tatalo ma lau tau tapua inga o lo o manui ai mea uma o lo tātou whaia o le aso muli muli nei o le whaawawina o le tātou ta upu e pe on tātou tala noa mai ai o le whewhe le alau tātou to ai tau nuu mai le whai unga o le tātou ta upu nei tai au ina ia mawhai o na tau alunga le nei na ta upu ia ua iaise ai o le tātou whai tau whaalongo I le afionga pa ia le atua. So we have discussed
a variety of fears that we need to overcome. Sa tātou talatala noa ina nisi o tangata I totonu o le fionga pa ia le atua. Ia masa lātou mawhai o na whaato I laloina le nei meo le fefe. E tusa ma le porokalame le atua na whaasavalia ai I lātou. Pei sa tātou talanoa le tangata o 𝚟𝚑𝚘𝚎. Na o fo I 𝚟𝚑𝚘𝚎 I le fefe ma le matau. Na o fo I tangata o mose I le fefe ma le matau. Ma tau aua I na whapea ifo le tangata I lona loto. O te leanga waa I le mea le atua. O te le mawhai ona o tui lumo tangata. Le atua e le mawhai ona o whaua lau ngā luenga. Ia le nei tai au. We will look at fear that actually serves a good purpose. Le tātou talatala noa ma tātou whaasoa. I le matau o le tangata e whapena ai ona au auna I le atua. Pei o la Timoteo. A waile au maia le tua ia te I tātou le anganga I whewhea. A o le anganga e matau ai le tua. So we will look at a fear that actually serves a good purpose. E le o le whewhea la fo I lele I tangata ma tātou po o mea o le neisa valinga o lo tātou iai ma le mawhai ai ona whaawawina tātou au nanga I le wala au le tua. Ai a whapena ona tātou wa. Fear God, a fear that actually serves a good purpose, and that is the fear of God. Amen. Why? Because most fears bring about a sense of being frightened and scared. O le tele o le fefe e o mai ia te I tātou le popole ma le atu wale. But the fear of God is different. The fear of God that we are going to discuss this morning, a fear that actually serves a good purpose. And that is the fear of God. Amen. Some other fears, le satato whaasoa I na yaso vai po la fo iwa yaso. E na te au maia le popole ia te I tātou. E na te au maia le atu wale I o tātou tangata. Ma le mawhai ai o na whaawawina le mea o wala awina I tātou e le atua. So the fear of God is different. Fearing God refers to the sense of awe and respect we have for God when we consider who He truly is. E ia le atua. E ese mai lai le matau I le atua. Le anga o le matau I le atua. O le tātou wa. O le tātou wava. Ma tātou whaalo I le atua. Ma tātou consider inga le atua. O ai moni au ia. Ameni. So nei la tae au ia Samoa lo mai. Manuia lau whaafonga le upua le atua. Manuia lau whaitau le upua le atua. Manuia lau share le upua le atua. Ina ia whapena o na o le upua le atua I tulu ingo lolangi. O e pe le mamama e ia te o elanga e o mea I teimen nei. E o lava I tangata. E o lava I whaife au se I tulou. E o I tangata ua wala awina e le atua. A o nga whaafsanga I ma whaafita uli ma puapua ngā o le tātou savalinga. O na o mai ai leo le fefe lea Le fefe lea le sawhea ngai ma mose mwhai mei mose I le atua. Le atua o te le iloa whai o se tala. Le atua o te le iloa tu I lumo wharau. Le atua ele wa o stangata e anga waa I le ngā duenga. Le atua o te le iloa na whai o se tala. E ese mai lai le matau I le atua. O le fefe fo I lea leana sola I tāwita mai a Saulo. Ina ua tuli Saulo e whasioti a te ia. Ma o ina lafi to tono anga. Ma o ai I olo maunga. Ma o atu ai ile vau matua. Ona le fefe. But the fear of God is different. Amen. The fear of God is different because fearing God refers to the sense of awe and respect we have for God when we consider who He truly is. A ola te me te malama I loa tua.
ma e loa ai lo atua moni o lo e au nai. E ese la lea, e ese la le matau mai lo le fefe. So the fear of God is different. So o le tai au nei, o le ata tau tala noa. Pe ai se ai e ta ua lea, le tatou matau i le atua. Why worthy to be fear of God? Ia nawa silsila mai lungo le tatou tuswhaitau. E iei nei vaenga i mwhai o na tatou savali nei tai au. O le tatou tusila le nao salamu e tolu, whai upo e onoanga i le iwa. Why is God worthy to be feared? Ai sea e tatau wai o na tatou matatau i le atua. Whai launga whaapupu se manatu ni tai au mo tatou uma lava soso ni mai le li tu la au atua i tatou a ingor whaatua. Leanga o le atua o ia na whaia mea malava e o lava iatea ma tatou uma o le pale li i o ana ngā luenga. Me leo salamu e tolu suma le tolu whai po ono anga i le iwa. O le awhionga i ova na whaia i le langi ma au uma o iai na whaia i le mahanawa alona fofonga. Ua wha poto ina e ia o sua sami e peise mea mapu e pue. Ua tuina atu e ia o le moana i fale o loa. Ia matatau ia Iova a toa uma le lalolangi. Ia fefefe lava ia te ia o outou uma o eno nofo i le atu laulau. O ia natu lei maila na fionga. Ona tu mai lava lea. Wow. Like I said this morning, there's a lot of fear, there's a lot of variety of fears that we need to overcome. Tele i o le fefe, o le popole, ma le atu wali. E mana o mia o na whaato i laloina e le kerisiano. Le tai aula le nei, we have come to the final. Leo tatou o mai le vaenga mulumulu o tatou whaasol ni tai au. O leo lea tatou wa ai i le matau i le atua. E whapena ai o na tatou au na i lea. I le wha moe wa au mai e le atua tatou tea. Mata tau atoa ia te ia. So this morning we will look at fear that actually serves a good purpose for the Lord. And that is the fear of God. Why? Because as we discussed, most fears bring a sense of being frightened and scared. Tele o le fefe o mai a te tatou, e au mai a te tatou lea, le avenga a te tatou, le popole ma le atu wali. But the fear of God is different. Me ia le atua, o le tatou mata taulai le atua e pēn tatou whai tau tai au nei. Fearing God refers to the sense of awe and respect we have for God when we consider who He truly is. O le tātou mata taulai le atua, tātou te iloai o na ava mi ngau ma whaaloalo i le atua, ma tātou iloai o ai le atua moni lawa, le tātou te au nai. Le atua la lea, le tātou whaitauina, mai o le atua na ia o lana fionga na whai ai le langi. Ma au uma o iai na whai ai le manawa alona fufonga. O ai la se si a tātou fifefe ai. O lo o ia te ia le mana, o lo ia te ia le pule, o lo si la fia i le atua mea uma. O le vaenga mua la lea o le why God is worthy to be feared. Ai sea e tatau e on tātou ma tatau i le atua, le anga o le atua. O ia o le na whaia mea malawa. Le langi, le lalo langi, ma lalo ifo le lalo langi. O le atua na whaia mea malawa. Because He created all things. Mai la ia whaawawina, ua wha poto ina e ia o sua sami. E peise mea mapu e pui. Ua tuina atu e ia o le moana I fale o loa. Wow. I ia le li.
ia matatau I le li'i atoa uma le lalolagi. Lea la, why is God worthy to be feared? Lea la fe mele fionga le tua. Ai se ai tau tatou matatau I le tua. Ameni. Ia matatau I le li'i atoa uma le lalolagi. Ia fefe lava ia te ia o outou uma o enu nofo I le atu laulau. O ia na tulei mai lana fionga o na tu mai lava lea. Why is God worthy to be feared? Because He created all things, including us. Leanga o le atua na ia whaia mea malava. E te tauna a vel tātou whaaloalo. E te tauna a vel tātou mi ngāo. E te tauna tātou wawa ia te ia. Leanga o ia o le atua o le atu laulau uma. Ameni. Ni ia le li. O le si tusi le u te fia tufu ato ia te o le tae au nei. Fai ona fesoso ani il tātou whaasoa le nei aso. O le mātai o sfulu. Mātai o sfulu alon fai upo e lua sfulu ma le valu. Vaenga mua le sa tātou talitala noa ai. Le anga o le atua o ia na whaia mea lava. Vaenga lona lua. Le la tātou fai tau in mātai o sfulu fai upo e lua sfulu ma le valu. Le anga o loo ia te ia lea, le mana, yo tātou o langa, ma le ola e whaavavau. Because He has the power over life and eternity. Mai leo le mātai o sifulu fai po e lua suma le valu. Aua fo'i tau te mata tau I e whasioti le tino. Ai la tau te le mawhaia o na whasioti le anganga. Ai le leo no tau mata tau I leo mawhai o na whano ia te ia le anganga. A toa ma le tino I kena. Wow. Hallelujah. Like I said this morning, the fear of God is different. Amen. And it's a fear that actually serves a good purpose. Mua, ai se ai tau yon tātou mata tau I le atua, leanga o ia na whaia, mea malava. Lua, leanga o ia o loo iai lea, o loo iai le mana, I o tātou o langa, ma le ola e whaavavau. Ia mantua mai Samoa, e lua la whaavavau. O le ola e whaavavau. Ia mar whaavavau le I kena le whai mai e tusinga tangata o mātaiu. Ia leli. So we must fear God. A fear that actually serves a good purpose. Ia le atua. Aisea, leanga o le atua na whaia mea uma. O le atua la iei le mana. I o tātou o langa. Ma le whaavavau. Ia le li. Whai mai lola ia. Ia le atua. Aua fo'i tau tea. Mata tau I e whasioti le tino. O le sila le fefe. Le mwhai o na o mai ia te I tātou. Leanga iei le teime luluina ai lo tātou whaatuatuanga. E le teimi wa o mai e le teimi o le luluina o whaavai o ekalesia, whaavai o ainga, whaavai o malo, whaavai o lo whaatuatuanga o lo e talitonu o I le atua. Leanga lea ea ngai mai whaalenga ina o le ekalesia. Ai a tātou mata tau ia te ia, aisea, leanga o ia na whaia mea Lua o ia o lo iai le mana, I o tātou ola, mali whaavavau. Mai la ia. Ai la taute le mawhaia o na whasioti le anganga. Aua la tātou mata tau I e whasioti le tino. Aua le whewhi. Mo tangata wa avelo na ola mo le atua. E le whewhi. E le solo muli. Amene. E le toe solo muli se mea. E oti mo Yesu. E oti I le mau ia Yesu ke wiso. E oti ona o le tala le lei. Ameni. E oti e na te malamalama o le atua o ia o lo iai le mana. O ia o lo iai lea. Le ola. O ia o lo iai lona whaavavau. Aua la tātou te mata tau I e whasioti le tino. Awa e le mawhai ona la taua. E le mawhai ona la tau whasioti le anganga. Ai le leo no tau mata tau I lewa mawhai ona. Whasioti le anganga. A toa ma le tino I kena. Wow.
So we must fear God. Nanga lefai mai tala tuspa ia. Ai atatou mata tau I le wa mawhaiona. Whano ile nganga. Atoa maletino I kena. Vi ia le li. Vi ia le tua. E mana ia foi fai tau le upo le atua le tai au. E toi wha manatu me ia te I tātou. Po whea le wha wawau le te anga ia tu iai. Po le manuia. Po le ola e wha wawau. Lo tātou tofi wa umon tā pena e le tua. Ia po le wha wawau I kena e peona whai mail tala tuspa ia. So why is God worthy to be feared? Ai se a tātou te matatau I le tua. Le anga o ia na whaia mea uma. O ia olo I aile mana I o tātou ola. Ma tātou whaavava. Amen. Ia awe spate vi ia le tua. Le la tātou wanga I le sia tātou tusia. Aman tua o wha mafa mo I tātou le aso nei. Why is God worthy to be feared? Ai se a tātou te mata ta'u I le tua. Peon tātou whaasoa. O le matau I le tua. O le tātou wava lea ia te ia. O le tātou mi ngau lea ia te ia. O le tātou whaalo alu lea ia te ia. Amen. E si la tātou tusi le tātou te ia li tai au nei. O le lua o kornito. A o lana mta upo e lima. Lua o kornito mta upo e lima. Tasi lawa le whai upo te fia whai tauina. Ona o lea au mai a te tātou. Le vaenga lon tolu o le tātou. Whaasoa le nei aso au. Ai le whai tauina la le upo le tua. Me le vaenga lona tolu. Ai se a tātou te mata tau I le tua. E ta tau wai on tātou mata tau I le tua. Le anga iei le aso. E te tū wai luma o le tua. Amene. E iei le aso te tū wai luma o le nufofa amsino o le tua. Le ala la whai tauina mo I tātou. Lua ko nito lom ta upo e lima. Alo whai upo spulu. Me leo le fionga le tua. A wā tātou te tutu atu umalawa. I luma o no fua wha masino ke riso. Ina ia taitasi matalia le mea e tata wai e tusa malana amio. Na whaia I le tino. Pele lei. Pele anga. Why is God worthy to be feared? Because we all stand before God someday. E le aso, e le taimi. E te tua I lumo no fo wha masino ke viso. E wha masino ina ia tātou wā mio umalawa. Penga le leila wā mio, penga le angala wā mio. A wā tātou te tutu atu umalawa I lumo no fo wha masino ke viso. Ina ia taitasi matalia le mea te tau wai e tusa malana amio na whaia I le tino pele lei pele anga o le tātou te ola umalawa I le tino. Lei ti ofo I le apostolo Paulo I tala inga le apostolo Paulo I le kalesia I Filipi. Ia tusa la autou wa mio ma le tala le lei. Amen. Ai tusi o le kalesia I Efeso fai mai. Ia outou sa vavali e tusa ma le vala au o vala au ina I outou. So e se la malta u o lea. O lea mio. A o lea mio le ifea. A o tatou iai le tino. E wha masino ina I tatou. I tatou mei e whai te mini nei. Oh. Alleluia. Tatou te tutu te to tasi umalama. I lumo no fua wha masino ke viso. Mai le stusi le I o le whalinga sumal wha. A lona whai upu e fitu. I believe. Mai. Ua whape atu male leo tele. Ia o tau mata tau I le tua. Ma vatu ia te ia le vi inga. A wau o mai le tuaso o lana wha masinonga. Ma ia o tau wifo I le na whaia le langi. Ma le whanua, ma le sami, a toa, ma puna o vai. Wow. Ia o tau mata tau I le tua. That is the third and the final part of our spiritual breakfast this morning. As we discussed the varieties of fear, but the final one
is the fear of God. And the fear of God is different. Why is God worthy to be feared? Because He created all things. O ia na whaia mea umalawa. Se a tātou te matatau i le tua. Why is God worthy to be feared? Because He has the power over life and eternity. Leanga lo ia te ia le mana umalawa. Yo tātou wolanga. Mo tātou whaavavau. Amen. Li ia le tua. Male vaenga lon tolu. Leanga iei le taimi. Tātou te tutu atu ai umalawa I lumo lo fuafa msino ke riso. Because we all stand before Him someday. Praise the Lord. Mai la ia o tau matatau I le tua. Ma avatu ia te ia le viinga. Awa o mai le tu waso lana wha masinonga. Wow. Hallelujah. Ia o tau matatau ia iowa. Ma avatu ia te ia le viinga. Awa o mai le tu waso o lana wha masinonga. Mai nei te ua moi noa. Ngalo ia te oea e le aso. O te tua I luma no fofa msino le tu e le aso. Tātou te tutua I luma o le no fofa msino ke viso. E wha msino I na ai tātou. I tātou wa mio pele lei, pele anga au tātou yail tino. Ma ia o tau wifo I le na whaia le langi. Ma le whanua, ma le sami. A toa mapuna wai. Wewa ai le il matau tia te le ma le mānai o le tangata ea. E matau I le tu. Amen. I le tu al ni tae. Praise the Lord. Malu tae au whale nganga mo oi. I le ne yaso. Le am whai o na whesosoani. Ma wha malosi a te oi. A o iai fo I tute ma whai vol ne yaso. Ianga lele yatu le tua. Ianga lele yatu le tua. Awa o ia na tea. Na te mawhaia o na He enables us to grow in true wisdom. O ia na te mawhaia o na whaatupu ina I tātou I le poto mai a te ia. Le whai mai le whatauto mo whai pe fitu. O le matau I a Iova, o le amatanga le o le poto, ai ino tangata vale lea I le poto ma le ao au ina. Amene. Matau pea o I le tua. Ave pea lau vi inga ma lau whaaftai le tua. Leanga ua o le tu waso. O le wha masinonga le tua. Tātou tea. Tātou te tutu I luma o le tua. Aia tātou wa. Ia tātou matatau ia te ia. Fear God. Because He will enable us to grow in true wisdom. O le matau ia Iova, o le amatanga le o le poto, ai ino tangata vale lea I le poto, ma le ao a oina. I ia leli. E ina I tusi au te fia whaitauina mo I tātou, e au ngā tele mo tātou, leanga so se tangata e tui luma no fua whamsino le tua. Na iai a lea wanoa e whaalongo le upo le tua. A le manai o le wanoa tātou te whaalongo le upo le tua. O lo au mai e ia te I tātou lea. Le wanoa tātou te mata tau wai. Tātou wawai mi ngau whaaloalo ia te ia. Leanga o ia na te a. Na te puipuia I tātou mai whawhitauli ma puapuanga. He keep us out of trouble. Meila ia o le whataoto e lua sumal valu au lon whai upu e sfulumal wha. Amu ia le tangata ua le au noa o na matau o ia. A o le ua wha maa au lona loto e pa u o ia I le leanga. I ele atua. Amene. Amu ia le tangata ua le au noa o na matau o ia. Amu ia. O le tangata le wha amu ia ia le tospa ia. Le tangata ua le au noa o na matau o ia. I ia le atua. A o le ua wha maa lona loto e pa u o ia I le leanga. O le a tu wa Yesu I le pui ma tu I le whaitoto o lo loto. O le lava tu Yesu I le pui ma tu I le whaitoto o lo loto.
Ai sea, leanga o ia o le tua lufa. O ia o tama lufa, o ia o tama lo tam faia. E whaolaina I tātou. Awana I whano I tātou I kena, I peon tātou whaitawina I tai au nei. He keep us out of trouble. Amen. Vi ia le tua, whawhita ulim popo ngala o lo tātou whawsangai. He keep us out of trouble. O lo leo wina I tātou e le tua. O lo pui ma malutia I tātou e le tua. But God allow us, amen, to go through trials, tests, so we can be strong in the Lord. Amen. And He also prevents us from sinning. O ia natea, pui I tātou mai lo tātou wo atu I le loloto le angasala. A tātou wola I le te iloa le toi tau whailo ia te ole I soto I luas fulu pe a whaile te mantua tai au nei. Amen. Mai leo fata o tona I luas fulu. Fua upo I luas fulu. Ua tali atu mose I le nuu. Aua tau te whewhewhi. A wawa fio mai le atua ina ia tofo ia te autou. Ina ia matau tia foi o ia e autou. Ina nei autou ang sala. Wow. God prevents us from sinning. O le atua na tea pui ai tātou mai le ang sala. Vi ia leli. That is the God that we serve. That is the God that He's worthy to be feared. It's a taun tātou whaaloalo, taun tātou mi ngau, hawa ia te ia. Leanga o le atua o ia o le na whaia mea uma, o ia o lo ia le mana I mea uma I o tātou wola, ma le whaava vau o lo tātou wanga ia tu iai. O ia tātou te tutu, tai to atase I luma o lo na fuafa misimo. O ia o lo whapenao na whaatuputupu la ia I tātou I le poto mai le atua. O ia o lo whapenao na leo wina I tātou mai whawhitauli ma puapuanga. O ia o leo lo o lavea I tātou mai le anga sala. Amen. Tali atu mose I le atua. Aua tau te whewhewhi. A wawa fio mai le atua. Ina ia tofo ia te autou. Ina ia matau tia foi o ia te autou. Ina nei autou wanga sala. Wai ili mata mo fio le upua le tua mo tātou. Whaftai le alofa o le atua aia. Whaftai le anga le leo le atua. Ua mawhai e on tātou maua le ola. Whai on tātou maua le manuia. Whai e on tātou maua lea. Le whaavavau lea ua tā pena le atua mo tātou. So lo tātou maua pea le alofa muti vale o le atua, ma le alofa le whaatapula aina o le atua. Day in, day out. Every day we receive God's mercy and God's compassion for us. Hallelujah. E la le tusi leo te fia watu mo el tai au nei. O le tusi e whaitau atu loa e mantua. But I want to read it to you. Nei awa nei ngalo ya te tātou. Praise the Lord. O le salam mo se lau maltolu whai posu maltas. Naua e mantua. Mai leo whai posu maltas. A wae pei o na maua lunga o le langi le lalolangi. E whaapea o na tele o lo na lofa I e matatau ia te ia. O le na whaamanga loina tātou a mi o le anga umalawa. O le na whaamalo lo I o tātou mai ato uma. O le na whaolaina lo tātou wola ai le tuunga mau. O le malie I o tātou manao I mea le lei uma. E ia leli, o le whaafowina lo tātou taule a le ai whaapei o le aito. Wai wai el matau tia o le atua. O le na te whaapaleina I tātou I le alofa ma le alofa muti vali. Praise God. So every day we must be thankful. Why? Because we receive God's mercy and God's compassion every day. O
O lo tātou mauaina pea lea lofa muti vale leo lea tua. Lona lofa le whaatapulaaina mo tātou. Praise God. Hallelujah. Whai meila ia. A wai pei ona maua lunga o le langi i le lalolangi. E whaapea ona tele o lona lofa i e matatau ia te ia. Ia le tua. Hallelujah. Praise the Lord. O le tua na lo e au nai. O le tua na lo e tali tonu iai. O le tua na te whaatupu la ia I tātou le poto o malava. O le atua na te malutia I tātou mai whaafitauli ma popua ngā o tātou savalinga. O le atua na te taumawhai e whaamamao I tātou mai le angsala. O le atua lo o ia whaapaleina I tātou I le alofa ma le alofa muti vale. Hallelujah. Amen. So fearing people, fearing things of this world, all the circumstances of life, does not need to be a part of our life. O mea uma lo tutupu tātou savali. O mea uma lo tātou whawhia ngai tātou wholaunga. Ele mana o mea tātou. Does not need to be part of our life. Amen. Why? Whamanatu mai ele tua. E mela I o le apostolo Paulo I lona tarifa le nganga o Timoteo. Le anga I au mai e le atua ia te I tātou le nganga I whewhe ai. A o le nganga I matau ai. God has not given us the spirit of fear. Hallelujah. But the spirit of awe and respect for God. For us to know who He truly is. Amen. Bi ele tua. Avio se pati mo le tua le tai au le ngo le tua fa maoni. O le tua ele tu mavaenga ilana fia ngainga ilana fana. God will never violate His word. When God speak, He will fulfill it. So se mea fola ele tua e fa tau wina ele tua. Hallelujah. And yet there is a sense of honor and reverence that does come with knowing and serving God. Hallelujah. O tātou wawa mi ngau, ma tātou whaalo I le tua, o tātou au nātu ia te ia. Tātou te loa le ia I le tua. Amen. Le angai peon tātou whai tau tai au nei, o le a mioa. O le a mioa e silion tāua. Peo la Paulo le kalesia I Efeso. I autou sava vali e tusa ma le vala au o vala wina I autou. Tusi le kalesia I Filipi. Ia tusa la autou a mio ma le tala le lei. Ai whai mai tustu singa lau sinopi. Mai tala tangata o mātaio. Ia whapena ona whai wale leila wa mio. Le anga o le a mio e wha masino ina I tātou. A o tātou iai le tino. Amen. Praise the Lord. So the fear of God is different. Amen. God is not giving us the spirit of fear because we have to honor Him and reverence Him so we know and serve God purposely. Amen. Tātou te au na tua ia te amu ia oi, amu ia I tātou uma. Lo whapaleina I tātou I le alofa. Muti vale o le tua ia so uma. Hallelujah. And that is a healthy fear that put things into our proper perspective. Aola te me te whai tau le upua le tua. Mai meditate le upua le tua. Ona au mai leo e le tua o le malo longa o tātua nganga. Ma au mai e mea e whapena ona tai folau o le tātou savalinga. Amen. That is the fear of God.
Hallelujah. It's a healthy fear that put things into a proper perspective. It shows that we recognize Him as the Almighty God of the universe and take seriously what He says. Tasila leva engol tatou mate tau ia te ia, pol tatou ava ma whaaloalo i le atua. Pol tatou usi tai le mea o loo whai mai eili, le atua e ala i lana awhionga pa ia mo i tatou. Aia. E whai loa atu ai, o lo tatou wa, whaaloalo ia te ia. It shows that we recognize Him as the Almighty God of the universe and take seriously what He says. Awhai mai le atua e te alofa i lo tua o, ia alofa i lo tua o, ia mai le atua e whaamangalo atu. Hallelujah. Vi ia leli. Honor Him, respect Him. With that comes true satisfaction. Peo la ta vita o le malie i o tatou mana o I mea lelei malava. Hallelujah. And a life that pleases the Lord. Praise God. Koe kasi ala kusilo kia watua. I o tatou malo loa I lo lea, tatou sauni mo tatou pokalame o lo so mai. Ia, I le nei tai au. Mai lai o le salamo na e fas fulu ma le fitu o lo fai po fulu ma tasi. O lo o fina ngalo le li I e matatau ia te ia. O e faa moe I lo na alofa. The fear that comes with a true satisfaction and a life that pleases the Lord. Hallelujah. O lo fina ngalo le li I e matatau ia te ia. O e faa moe I lo na alofa. O le atua na. O le kerisol na. O le na lua osi fea ngainga. O le na e tu uai le lalolangi. O le na e faa ngalo ai o tatou tuanai. E tatou tali atu I lana wala au. E tusa ma le wala au ina ai tatou. Whamanuia le tua ia te oisa mōni nei tai au. E le anga le lei o le tua ia te oe maisel whianga iai matiute. Ma whaiva o le nei aso. Ia manu te le ina. Lava singa o le nei aso. Au tatou iai. Au ma le ngā luenga. Whamanuia tele. Le atua ia te tatou malava. Amen. I ia le atua. Mo le atu le nganga whaafatai tele si o tatou ainga. Lunga o penga te whailangi. Ma futa mai. Le aitu ma le atafo ke lope. Ia iai le anga le lei o le atua ia te auto malava. Tau le itu la sifurma lua. Ia o tatou polkalame ai maino e mamau le ala tapena ina il tamai a fiu. Ia mai sifoi o tatou polkalame o le whaaolatanga mo le laulangi e peona awina atu. Lana au auna ia pasta tia whau. Ma lo whaafatai ia o le tatou malutai au whaaleanganga na nei aso. Whamanuia le tua I tiute whaawau e maise. So se whaiva o lo tau ngā lulu e ai. E iai le anga le lei o le tua tatou toi whiloa I tatou manai o le manawa o ngā ruenga. Ia po le aso atai au lon taimi masani o le tatou malutai au whaaleanganga. Le a foi se upu mastala o le longo mania I lau whaafonga. Ia o tatou o manawa e tasi whaolutanga. E matua tu inale au nanga. Ale Global Kingdom TV. Whamanuia tele le tua. Soifua mai a manuia.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚅 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚅, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚅 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚅 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.